Ebusiafo ende ababeton monte so se Odiifuo Nkansah bi ni buofu ye papa ne se ahunti a ne buofu se eye ne member akofa ni 200 Ghana cedis intino ende sofu yi atumi ahwerade anim atweaba de esi member yi so abone pa wabunu butro bi a me se ese weni ese ye ka chew ama wo hwe mesi ama me nani masi aye na sofu yi so a se wakwakwada banku kumu ya yankwane ko hwe video ni mra Prophet something over time bɛating or a family African faith church tabernacle dodo na afɛ no Odiifuo Nkansah asɔre na sɔfo sodua polisifoɔ atene na ɔyɛ na so no ɛwɔ gomua dokwa ɔhɔ na ɔyɛ odi ne sɔfo na ne nyina ne sɛ agodi polisifoɔ nsɛm nyina ne sɛ ɔne ne yere ɛna ɛteɛ na ɔkɔ ne yere esika do akɔ ne sika do na Ghana cedi agila enti ne yere sika ne kɔ agila yɛ no na ne yere hwehwɛ obusa no obusa ne kro so on fire na ne yere sɛ ne de sade a ɔde bɛkɔ bla baako a ɔne ne nyina kɔ asɔre hɔ ɔyɛ adeɛ pa ɔfa baabo na ɔde pae mienu ade ahwehwɛ na ma ne yere kɔ na ɔkɔ sika no na ne ma ɔde ne ma ne kan na ne kru enka ho bi ɛninti papa ne de pae ne yɛ no bɔ ne kru ne na sɛ pae na aka baabo no na kyɛ sɛ ne kru na afa enti ne kru ne ba yɛ ɔmo ka sɛ yɛayɛ Yakobu sa skanum yeso na wafa nti pama de mame no aska no so memfaye na eja okọ nipa na omokọ no okobuta no omu nyina akọ African Faith Church Tabernacle ne bi eye Odiifuo bɛating osofo bɛating enti okọ no okobuta bra no obusa bra no okọ wankoto bra no okoto bra na sister ewo ho na ne okache banse nim gwase be na mudi ko me iri sika agira me se nya na me fa mo se na mafa ena sister ya osofo bɛating ya bu no ama nanim nyina ammo ade kotoko de do mo de botwene no abu no na pepem ena oka se me nim gwase na mudi ko na sister ka se wo na no ye ko nhyiamu wa nyina mu no wan ko wia asole organ ko bo wia se wa sofa tali mi anchew na na 200 Ghana ena sofo ne se enso bo aka se bo nka se pampamo obo se se butu no che se enya se mkuma kura na no nyina papa ne mu nyina mama odi asole kotoko no mo de botene akese no odi bo se se na ni so ni ade e ko fa ban yo mo de bo ban kese no bu no poto ena mo ko police station e ko report ya polisifoɔ abefa osofo bɛating oko family African Faith Church Tabernacle they say ade otrim ma be no so ma medical form say onko hospital na omra na omo enhwe asem no hwehwemu enti ye bebu so de ni ade akile etu na Ghana cedi enti na sofo enso abo na sole member wato ka say etu na Ghana cedi obetumi afa na wakowia organ ewo anyinam set ayi asamba akopɛ wo mo eye saa nyankoma de wo mo de praye ko share Bible nim no na asole organ ko bon wia se wa sofa tali mi anchew na 200 Ghana na sofo ne se enso bo aka se bo nka se pampamo obo se se butu no che se enya se mkuma kura na no nyina papa ne mu nyina mama odi asole kotoko no mo de botene akese no odi bo se se na ni so ni ade e ko fa ban yo mo de bo ban kese no bu no poto ena mo ko police station e ko report ya polisifoɔ abefa osofo bɛating oko family African Faith Church Tabernacle they say ade otrim ma be no so ma medical form say onko hospital na omra na omo enhwe asem no hwehwemu enti ye bebu so de ni ade akile etu na Ghana cedi enti na sofo enso abo na sole member wato ka say etu na Ghana cedi obetumi afa na wakowia organ ewo anyinam set ayi asamba akopɛ wo mo eye saa nyankoma de wo mo de praye ko share Bible nim no na osofo no oni hobi okay yo ento ba pe no bete ye se omo koye wo nachi ana omo beka se ono na awia okay okwa no koto ba no ye yankoma de ni nya ba no se enu wa se be na mo de gumi na presu kan ka so jai na ayi wa yanko isemu wanko wi organ wo anyinam ama wa fa nche wa so fatalem na so ko no so bo so tan na se organ so yetimi de hye atarem
Otana so asem sanete okay once so fantalene so yeah, fellow Ghanaians, your family Tvgh Anan, the doubting Thomas. Me wo any jesem sunku bi e de brew. Di obi apene daachi bia no, eno ho adwuma e na oye. Se opese wo YouTube daachi, anase wo social media handles no daachi, eye perfect dia, then eye baby back. Ozitech, oho e na betumi aboa ama wetumi advance. Na me catch you say Ozitech ombeboa ama u social media handles ni na akoso they will boost it for you. Facebook ombeboost ama Twitter ombeboost ama TikTok ombeboost ama Instagram ombeboost ama na de wo mu kura ne say YouTube no hwe eba no subscribers ombeboost ama eba no followers ombeboost ama eba no watch hours and also boost ama yes say a drop baby wona na wo na so obi san subscriber e sign add up we na opede kaya moto ba na ze de na me catch us mpe so making money e social media handles no say for YouTube or social bia social media handles na de me say Ozitech and the bebo ama we making money ma wo nyambo every month bia you make money I bet me a sustain you abrabonum ombema wenya from 0 viewers to a million we na opede kaya moto mbium se wo pe Ozitech echira kwan a enye rira kwan kra ma me fa number no ntubia se de be abetuna from na opese wo kosua anase opese wo boost social media handles na oni omu bedi dwa 0598 697619. Me repeat number the amount 0598 697619. Ozitech na or say you make money every month. Video ya koko share ye hu mesia erade ya semo. Mami mesia yesi abone pan die. Mekọ asori na 200 cedis nti sofu bebu mi se pan die. And asori meja yo because nka tight nka me ye duma na meje 5,000 na say month so na metumi amfa tight so mbo anko asori dia sa so na sofo no be hwe me tight so no de bu mi akonta wasan so bu mi kofie kowu na de mi kofie akati mi da ona mi so biom enti sa ne de asori na de menya nkokra enya to anya etua na na msuma Ghana fododo na de omadwe nkyere e de aba bi mo ka se e ya de asa sofo we yenchi ndi pa se 200 cedis nti na mabo ne member na bom no bibi koso we suma se eti yenya asem no hwehwe mu ye pa ebi muso ka se asofofo a omoye hunhun nyama yi ebi mu ho no ma sometimes omonye ma bia ye omoye no se bi o ka fra emfa kwa mu kra nyasa bi anim obekọ mu kra mpo betumi aka cha o se ye hunhun bi no onim se abo ewura ma me nti no obo no se ne be ya hunhun na free ni mu we nyina efa kwa mu ana adwenchen de dodo na na krofode abafa wo de to ho no mo se ne be ya ohima echa metumi akenkan ede amount kasi social media platforms sunu nyina no ye boy edwuma wadere tse konkomba ni ejan aboa no enti abrena abra no nyina obe make sure so subscribe to our YouTube channel adoma bi wo boso se ne be ya bibi biara ede beto no ona ye kane ya onsa ebeka aface no kwa ye Facebook ya attention Tvgh ewo ho like share comment ewo ye videos ne so the channel no ho adanse feature afofro oyesa so na erade e show ade o shama bonti abom sabra na from ahima echa